and uthanda akatholakala ifonini ngithethe abathe ngithi nami ngiyabheka abantwini abihlobo nekisi uthanda kekho ngiyazibuza ukuthi mhlambe uhleli naye ke undoda yakhe leyo bazenzela umathanda wabo Abraham waka o re fa tšhelete rona ya malobolo. ilento ekufuna ngi-organize nabo malume baze sizokwazi ukuthi no ngiya-understand ukuthi uthini mara nje iproblem yami ukuthi funeke ngithale nabantu laba bathatha amalobolo hayi ukuthi mina ngithatha amalobolo ngizothatha pha amalobolo kaDecember last year. Uyangimangaza my sis mongena bese uyabuza ukuthi bafunani labantu kanti akusabantu abakukhiphela amalobolo yini. Yeah, bangikhiphela maka mina ngikaze ngamthanda umama befuna imali. Jehova ake Yabona sixabanisa bafuna imali ukuthi bohlala my brother Shuthi wena nawe mama uyakwazi ukutsotsa benzo lo mntana. Ngikhiphele imali phela. Siyacela ngicela ngikhiphele imali. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascop.co.za. So guys, today ke na le ntate mona le ngwana hae, ke tlo ba fa fela sebaka so gantlantle bona ba ihlalose hore ke ba hamang ibile ba rongoletse. Why ba rongoletse? Sorry, motho moholo le kae? Teng le kae moaka? Ke teng motho moholo ne kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Pascop wena hantlantle le bitso la o mang ibile wa rongoletse. O mama o re be ke lengwale lebitso la ka ke nna Peter Tladi ke lengwaletse ka lebaka la ngwanaka o na le mathata. Okay ntate ke a utlwa ka gore ngwana o na le mathata e re he ke botse abuti ntate Tladi o re wena o na le mathata so ne ke kopa fela o hlalosetse di viewers tsa Josie Pascop wena o mang ene mathata ao a ha o na le ngwana ke mathata a feng. Okay, o tshware lebitso la ka ke Muntu wa Tladi mama. Ke ile ka ntsha tšhelete ya malobolo ke latile bontate ba ka le bo abuti ba ka jwanong since ke qetela mosadi o ne ke molobotseng ka December I think last year aksomone till no. So motho moholo so se bolelang go wena mosadi o motsheditseng mahadi last year December ha o so mo bone mo qetetse ne last year December last year a re ntse re tlontsha malobolo ke mo ke nqetela teng o mo qetetse ka tsatsi le neng ntsha ha le communicate o etsa etseng motho moholo a tsebo etsalang ntse ke re botsa mme wa hae le ena o ya kwa le kwa a re tsebo etsalang that is why ke latile ntato ka rangolela lona re tlo thusa so mo phone una sa thola ha le staff mo botsa go bothata ke eng motho moholo next le pelo ya ka ihloko cause chelete ile re tsamaile ra ile deposit ya chelete ka ntato ka mathateng nje amangata hala lwana ha le etsa next jole motho moholo mathata so ntate Tladi wena o ikutlwa ka jwang situation e so because of ke utlwa re ke ntwe sing sharp because of abuti wa tshore itse le qeta lo montshetsa mahadi yena azang la hlola le bone makoti No ene ha le bua le family ya bona ba reng bona no ku tshore family ya ko bona ke le ka go zama gore ke kgone re bua le bona so ba ntse gore o ngcono ke retla o bona re tlo buisana le bona ka molomo ba nkile ka bua le bona ka phone jwana ba ntse gore o ngcono retla re tlo buisana le bona ka molomo thumlo yo ai batho ba baholo ntho ya don't wanna lie e bohloko ene ke situation e makatsa goba le nna ke tsebo reason ya gore a tsamaye ke safe ke efeng but ska ha o le jwalo re tla tsamaya re ha bona ska ne ke tshore re makeile shwane le re jwetsa o re sendela dinepe tsa gore bontsha gore ke motho mang le bitso la lovers o makeile sure wa o mothotse and wait o tlo tla lena so se ke se batlang gore kopa re tsamayeng re yeng ha bona re lo botsang mme wa hayo ga ntlantle wa o etsa la so but yena lovers o mothotse ne re communicate le yena re le show so le ska wa rang o tla le yena ha ibe le yena o dumetse o tlo bana ke re tshwantsa convince ne kopa re tsamayeng please Mr. Jones can you please move yeah hey wait king I don't know na line nna ke hlwa ke maketse na hana ha se lona batho ba baholo o qetela motho mo ntsheditse mahadi ka tsatsi leo la mahadi December a ho bohloko wa utlwisisa bohloko cause le pelo ya ka bohloko se tshitse tšhelete mahala nje mahala o tsore le hano mo ntsetsa mahadi tsetsing le o no mo bona le motho thabileng ma a thabileng hle a le ho le right al zang la lwana azang di family da lwana zang ba di next nje ne le sharp no le right ambe moaka zang o lwaniwe next zang o lwaniwe next mo no le right handlampe a thabile lo thaba bjane ke makala jwana a sa nyamela jwana ke makana ntane o tsebo re ngwana ka ape o kadimile le tšhelete bankeng a etsa di-loan gore a tlo kgona o ntshetsa yena malobolo batho ba le tla re bontsha madulang mara nna situation e bohloko ke batla utlwa maka because yo ke ntho bohloko shem ha ona dintja ha bona ne okay re kenang kae batho ba bolong ka re nna ke ae hona mo koko motho moholo le kae ke teng mama motho moholo ke bona batho ba tla ka mo botsalang
Oh mama ha ratlela o tlo lwantsha motho molo ka hlompho le boikokobetso nna hantlentle ke Lady Blue motho molwane ke sebetsa Jozi Bioscope jwale ke ngolletse ke family ya Hatladi mona so ka hlompho le boikokobetso re ka kgona re buele ka montle gore ke ska o emella so mo monyako okay kopa le nke ditulo re dule ka montle mama okay Mr. Jones can you please help umagogo lana ukuthi asiphe itulo nkosi yami batho ba baholo wa itse keng a re emeleng mami re tlo kgona go utlwa thank you mister thank you Mr. Jones how ready to know okay yeah. Oh, thanks Mr. Jones, thank you so much. Motho moholo ka hlompho le boikokobetso. Ska hane ke tla le family ya Tladi ba tshelo ba re Lady Blue ke batla o tsamele rona re ko family ya Qaba. So ska ha ke tlile ko family ya Qaba mama. Ke a tshepa wa ba tseba ke. Ke ba tseba. O ba tseba jwang motho moholo? Ke mogonyana wa ka le ntate wa hae. Okay. So ne ke sa batlo re fela no ke etseng ke ba buelle. Ke tlo ba fa fela sebaka so re bona ba ipuelle ho etsahala eng. Ke tla qala ka ntate wa mkhonyana gore a o jwetse ska motho moholo. Okay. Ntate ke kopa o jwetse mme Qaba wena hantlantle why o ngoletse Jozi Bioscope meanwhile re le mona ska wena o le motho molo sorry wena my brother ntate ska so ke ne ke ngoletse sone ke batla tlo tseba gore since ne re ntsha tšhelete malobolo jwanong ngwana a re mbone ha re tsebe gore o nyamaletse ka jwanong ke tlo tla mo lapeng kwa habo re tlo mo sheba kwa habo na o baletse kwa habo o baletse ko ka bana ha re mbone ha re tsebe gore o kae ene sale le mqetela ka letsatsi la mahadi since re mqeta ka letsatsi la mahadi since a nyametse my brother mama utsho re pela ka ibhloko because the last time ke mqetela it was December mama bona so it was ke tsatsile la malobolo so I don't know ruka ho etsalang wangithola so that is why re decidile ho ngola ba Jozi Bioscope gore ba tlo re thusa le wena maybe o ka re fa mhlala hore o kae hore maybe wena wa mtseba mama because it's very painful re tlo ntsha tšhelete makoti wa ka ke sa mthole ibhloko ntho so re batla utlwa ka wena mama hore okay that's why re bitsitse batho ba Jozi Bioscope hore ba tlo re thusa okay ke yes ukuphi yazi izani ngintshele nami ngamgcina ngalolu langa nina njengabantu abalahlekelwe imali ne nigcine ngamalobolo ngabe nizile or nangifonela nangitshele ukuthi kwenzakalani nami uthando ngamgcina ngitshela ukuthi ukini nami ngoba ngabe yini niza kimi nizongitshela ukuthi hayi uthanda simtholi ini so naseningilandela abantu bama camera ngisa understand singazange si discuss indaba understand nami sekubhlungu manje ngathi niyangi expose understand so umuntu omdala ngicela ukubuza ni njengoba uthi uthando na uzitshela ukuthi kubo kanjani uthando akahlali nawe la no angithi uthando lotshodiwe ngazitshela ukuthi uhambe nendoda phela ngoba abantwana phela uyabazi bayahamba uzitshela ukuthi mhlambe bathathele ngokududana kwabo bazambela so ngabe bona bangamtholi or bazi ukuthi uthi nami ngitshela ukuthi uhambe nendoda and uthanda akatholakala ifonini ngithethe abathe ngithi nami ngiyabheka abantwini abihlobo nekisi uthanda kekho ngiyazibuza ukuthi mhlambe uhleli naye ke undoda yakhe leyo bazenzela umathanda wabo yabona ngoba funa kaphume ngomthetho endlini so yena uziphumele nje so nobhudi ngabuzile wathi mama ngimtholi umkhwenyana azathi mama ngimtholi uthando besizoyidiscussa kahle sihlale phansi siza ukuthi siyenza kanjani sonke bona ma so mama kulamalobolo lawa kaThando njengoba uthi nawe ubuzitshela ukuthi kubo uThando bekabukeka njengomuntu ojabulela umshado ukuthi ubone ukuthi u excited nawe uyawufuna lo mshado ngoba iyamangaza ukuthi umuntu ukhishelwa amalobolo today then amalanga mawahamba akasabonakala so into engiyibuza yona njengoba uthi bakuThando ke ngwana haleso ka libuwa awujotsa mama linyalo so liso nombuka wena bombuka njengomuntu ojabulela lo mshado uThando usecreative beke ngakhulume yonke into you understand akhuluma ahlale phansi nami umuntu nje obalekisa amehlo ongazi ukuthi kwenze njani lethiwa ngazange ngimthole kahle ukuthi ahlale phansi akhulume nami angitshela ukuthi ngiyathanda or angithandi yabo lethiwa mhlamba vele wazibalekela wazitshela lokho okay so batho ba baholo ke a tshepa la utlwa mama re Thando ke motho secretive so lena na sa tsebo re lenyalong mo thabile kapa ho etsahala eng wa bona so ke bona bothata bo because of motho hlekaelang mo ke Thando ga tlo go jwetsa hantlantle mathata a ekeng motho mo no mama ngathi ukhuluma manga ngoba sizamile ukuthi silibele sizala sizama ukukufonela namafoni akho manje ama number wasangeni aya ku voicemail wathini masila
ngoba washo ukuthi hayi sizoyenza appointment yikho sibona isikhathi siyahamba ngathi ngisamela abomalume angithi ngathi abomalume ngizonitshela nasengikhulumile nabo amalume nami ngiyabafonela nama ngibatholi ngazitshela ukuthi isikhathi sihamba nami ngaze ngaphela umoya hayi ukuthi no mama no manje waya amanamba akho bawangangeni mase ungena ku voicemail Oh change number manje. change number so change number kanjani first ka ngoba amafoni alahleka phela ngithi nga change number So umuntu omdala kaHlopho libikoko bethu kupa ubutsa uchangeile number after malobolo. no Kona ichange number. no akusikudala kakhulu usho ukuthi labaqeda ukuzo kuqala ifoni ayilahleka nga change amanamba so that's why bangangitholi I remember sifika la wathi sizoyenzana wathi sizoyenza appointment angithi hlalweni phansi till manje samangala isikhathi siyahamba till manje akwenzakali next nami nje ngikhona ukufana nani ngifuna ukwazi ukuthi uthando ukwenzakalani and manje ngizoyenza njani mina ngamthola uthando and manje ngifuna ukuthi uthando abe khona ngizothi kubiza abomalume sibona ngathi ayikho fair ayikho fair mama icala likubani icala likubani yimi imali sizilethela ku imali senze njani ke thina okusenze njani senze njani okay jwana unge retse jwange mama retse wona retse jwa senze appointment sithola uthando singathola uthando senza appointment sithola abomalume Abraham waka o re fa tšhelete rona malobolo a una yengwe mwaka ubani kutsho re ka montsoma wena le ngwana wa hao kutsho re ke dile ya wena le ngwana wa bani ngwana wa a thola mina ngoba yathatha abomalume ngithi ilento ekufuna ungiorganize nabomalume baze sizokwazi ukuthi no ngiya-understand ukuthi uthini mara nje iproblem yami ukuthi funeke ngithale nabantu laba bathatha amalobolo hayi ukuthi mina ngithatha amalobolo ngizothatha pha amalobolo ka-December last year imali yaphela Nisebenzisile le mali yamalobolo. isebenzile ufuna ukusitshela ukuthi unyaka uzowaphela nje umntana wakho ungamboni awuzamanga nokuthi epolice station uyokushesha nje kanje ngithi ngiyaphi ngithi uzwa ngitshela ukuthi ngisazama nabomalume ngoba namanamba banawo nama nginama ngambheka bahlala kupha ngithi ngaphandle kwamana manje wa ungayi wena no okay mayibuye imali ke ngicela imali ibuye Umuntu omdala isebenzile imali imali isebenzise njani isebenziswe nini? izinto nje ezincane ubele ufuna nawe leko okuncane asikithi ukuthi ngenza imistake kodwa nje imistake nje unyaka wonke nje ungamboni bheka till last December till manje umntana nje awuna consent no Awu kuyalebuyebile lava sikyo Jehova. Wafika kahle ntwana mine. Thank you so much my brother. Ngiyabonga kumkani. Kuyena awusithando. Mama angazi ukuthi usasane itulo nkosi yami noma. Okay, oringizeza. Sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyangimangaza my sisi mongena bese uyabuza ukuthi bafunani labantu kanti akusabantu abakukhiphela amalobolo yini? Yeah, bangikhiphela mara mina ngikaze ngamthanda umama bebefuna imali. Jehova ake nitwe. Awukaze wamthanda umama bekafuna imali? Kaze ngamthanda mina ngihlala nomuntu wami kumanje. Ukhiphela amalobolo. mama sicela imali ethu ke okay sicela imali ke mama sicela imali landa abomalume sicela mama elisisambe sepolice station once ayiphuma imali isikhathi ungangitsheli thando why nathando ngakutshela ngathi ngeke angimfuni Sisithando. ngathi ubona imali kumuntu wayithatha emalobolo. Ngifuna ukukubuza something. Ubani wena okufostile kahle kahle ukuthi uthatha amalobolo? Umama wakho okufostile? Yes. Mama umufostile Thando angikema uthando sikhulume kathi usecreative uthando akafuna ukukhuluma iqiniso ukuthi angimthandi uyathula noma ngabe ngiyamfosta wafuna ngithi bobona imali mama. So that's why mina ngibalekile ngingekho. wena ungatshelanga ubhuti ukuthi soyafebezela uhlala nenye indoda unlike uyeke ukuthi ukhishelwe amalobolo mawuceda uyohlala nenye indoda shuthi udlala ngomunye ngobhuti. Hayi umama akayikhulume mina nginandaba ukuthi kuyenzakalani. Manje umama ukhuluma ini mama ngoba lokho ngikubuza nasendleleni ukuthi yini wabalekelani waye ungabuyiselanga inkomo ke wathi inkomo mabathatha inkomo zakho Nkosi yami umama uthi nidla imali kancane kancane nawe bowukhona ekudleni kwemali. Hayi mengekho sithi ngabaleka. uyifuna nawe ulibothi ufuna imali ngaze kayidla mina Thando ukhuluma iqiniso Batho ba ba ulinela intshitse buka if lisathabi uyisheka chelete obani mama uyijile chelete so ke batla understand hore chelete e jiweng e ke bukae. It was more than 20 tawa manje ngicaka ukuthi mangabe uthanda kamazi uthanda uze kanjani la mangaba kamazi uthanda from wonke leminyaka lo nyaka lo Thando ulande ubani kumanje mayime ngimtholile because besingazi ukuthi ukuphi so ngamthola ngamtracer ngamthola la uhlala khona neboyfriend ngimthole ehlala nendoda eyinye yabo Umuntu wami engimthandayo. Maka usihauna nne. Umama obona Wena imali. ugold digger hanhlanhla usa chelete yamo. Ubona imali wayifuna. Ngitshela ukuthi mina ngimthandi mama
sizoyilungisa le ndaba lesibisela amalobolo udle imali yabantu umshado or ini wangenza nkosi yami wangenza lo mntwana ethando uzobona ukuthi uphuma kanjani wena Thando yini obungayithandi mhlambe kubhuti because ukwazi phela indoda ekwazi ukukhuphela amalobolo ngalomnyaka esiphila kuwo manje isirene musi kuyafana umshado we-forced wokuthi we-forced and ngeke ngobhuti ngoba umuntu othulile ngoba ngiyambona ulungile angeke ngimthande ngenkani mina ngifuna nje mama sicela nje imali yethu basinikeze nje imali yethu siphume kuwo ngoba lo kuyacaca kusho ukuthi akusizi manje ayibuyi imali or senza njani-ke masekuso senze njani mama tshwanetse malobolo batho a gutleng because of malobolo wona tshwanetse a gutlele morago ga ona motho tlo phantlantle le ba hopile tšhelete because of no sena lenyana bomalume ke silungise le ndaba le ngoba phela uyabona into enzayo ungihlazile Thando ungihlazile mara ngabe ungayivumelanga imali na umama ngizothini mengizothini umama wena hona di-choice akangimbise lapho ngenkani never wena ungabe ushilo ukuthi mama cha yekela ukuba secretive Thando no yini ongayithandi my brother angimthandi ngoba hayi so uyekile ukuthi kugcwale la ejaridini or kube namafamily kuza bomalume waste ufela wawujumeletse ukuthi bomalume mama bekangiforced ukuthi ngimshada ngithi bekabona imali kuyi yes mama wena umfostile akekho umuntu ofosta umuntu uvumeleni angabonisi nokuthi akajabulanga lo muntu because she was happy on that day she was happy I was like shocked nje goldika kahle kahle mele wena ukhipha imali yamahadi wakhe kube mnandi kudliwe yabona songenzani ngenze njani ke manje mina lethi imali yamahadi ngoba ukuthi awumthandi nalo hlala naye kube idrama futhi sithole le drama futhi ngithanda lo ngihlala naye lo ngihlala naye ngiyamthanda cha ukasukiwa for yona because of wangabuhlukana wasiba inali molao wa teng tho o yentseng because of malobolo and stuff asinthotsa o bapala maisisi hantlantle wena gopa motho hantlantle ene ha ona le taba ntho buhloko keo yabona uyasicabanisa khona manje yabona sicabanisa bafuna imali my brother hayi ngiyafuna imali yami ngiyafuna samoya and utomoshaba abayithathile abakuphi ushuthi wena nawe mama uyakwazi ukutsotsa benzo lo mntana ngikhiphele imali phela siyacela ngicela ngikhiphele imali yabona khona manje akafuna ukumenzani no abayithathile abakuphi abayithathile abakuphi asicabanini asihlaleni phansi sikhulumele le ndaba ngiyanicela kwenzeni nalo mntana kwakho mama uyawazi lento yenze nomntana wakho no uyaphi wena Thando ubuya ngihlala nomuntu wami engimthandayo kuphi mama lo ngimthole endodeni uyuza abantu kanti wena kusukuthi lento lokhu uyayazi ngasonke uyazi kahle yonke yawazi ukuthi umuntu hayi man ufuna ukuthi kanjani hayi okay kuphathelete ngcono sepolice station akukho kuphathelete man kuphathelete ukibona okay utsoro wena kamuntu amangu utsiba hayi man kuqala kai ukala sale phansi ilungise yebo guys thosa moya sathaleni phansi okay mama ngoba kopa batho ba uli kopa re thuleng no sathi bo hantlantle Thando nginamazi uthando ukuthi kuphi totally uthando kudala ngimfuna ngamthole phone yakhe ivalue angazi kenzakalani ngothando intho tsoketsa uchanchile manamba ulibetsa ukuthi ube msadi wa motho malobolo Thando wayenza ntho tsinathi hayi akemngadi lo hlala nawe uyazi ukuthi wena umfazi womuntu okhuthelwe amalobolo uyazi umuntu ohlalisana naye akazi nezi fraud nalo mntana wakho kikupakeme nganyani batho ba uli Thando chalete utanta chalete chalta mntu utanta hayi man hayi man silani ukunceda nini motho mula kuba bathose moya please nizoyikhiphe police station yebo balthose moya please batho ba uli kopa balthose moya ke tlo le thusa ntate ke tlo le thusa zobakhupha nento abayithathile bazanibuyisela wabona wena hantlantle motho o molong ka go bape o tletse o bapala ene ha una taba ene o tletse tello because of o ka sto bapala ka motho o molo so o ntshetsa mahadi a qetile wa tsamaya lo febezela o robala le di boyfriends o stopa ke dilo le yena ke o tumela mahadi o goldina kumama ufostile nabo malume ngibatsheli ngathi akemngadi after lana ngifuna ukuyotshela le boyfriend yakho ukuthi wena ulotsholiwe lo ngikuthola uhleli naye ngiyomtshela wena utshona no angazi lutho baba sale phansi ilungiseni le ndaba ngicela sale phansi batho ba ba uli wo kopa re duleng fatshe ke kopa re duleng fatshe kopa re duleng fatshe please kumele nibhatalile labantu because wrong ene le ka mosimolao e wrong ntho o ka se ntshetswe mahadi ha qetile bo tsamaya lo dula di boyfriend o etsang kganti family ya batho ngapha bakuchatile kanti unjani confused why no sa mo jwetso ga ko batle why wena mme utsoro wena ka no ngicela sale phansi ngicela sale siqeda kanjani into isikhathi kanje ke tlo dula fatshe le
ke kopa re duleng fatshe batho ba baholo ke a kopa motho o molo o wena no sa tsebe go Thando o dula kae and stuff ke a bona bana ba mo botsa ene ke mo tšhelete o itse le wena le jile hanyane motho o molo ke so ntho e tshwantseng etsale keng motho o molo tšhelete ba tshwantse go tlhele morago hobane mona a se bank ha le tlo gopa bank motho o molo ke mo o sikamo o ntsheditswe mahadi mara o etsa di fat and set wa utlwisitswe gore wena hantlantle o bopilwe mpe ha ka kang motho o molo ha o nahanele motho o mong ha o nahanele motho o mong ebile ha o bontshe remorse re o bitsitse mo tlile ha o bontshe remorse Ufika ngibe ne-high blood ngibe nalezo zonke lezi zifo lezi ngabe uyakhuluma ilobu secretive bakhe ngiyaqolisa mama ukhohlakele lo isikhohlakele akuna isigebengu lo mntana shuthi nawe mama unobutsotsi obaziyo nithuna lo mntana senza njani kuyafuneka le mali imali ibuyele ngizohamba ngiyoyenza loan baba ngizonipha noma ukuthi ngihole nje Zomele se-clip down ke once senze affidavit sikhona ukusayina sibone angisena ndaba naye noma ungamthatha awubongi uyafebezela singakayenzi lento siyayenza manje before ubuyele le kule boyfriend yakho ngibona lo wami ngizodila nalo wami mina ngiyaqolisa okay motho o molo a retseng so ke batla o tsebang batho ba baholo le ntshitse bokae ya mahadi more than 20,000 more than 20,000 more than 20,000 ke yona le sebedisitse anyway sebedisitse wetsa eng motho o molo ke batla le di-viewers tsa rona tsa Jozi Bioscope and understand gore mama o re jile bo wenzani sithenga izinto endlini senzani ngithi uzongena akangitsheli lutho lo funa luthe tu confuse kanjani ngoba sakufonela sawathi sizoyenza appointment namanje hayi sizosilanda nabantu basemantini nini ngibhadale kunokusenza umsindo so uzoyibhadala njani mama ngizohamba ngenza loan mama ebank ngizama ukwenza loan ebank bese ngibabhadala back ngizobatshela ulwetsa loan ubank hayiba how qualify for loan ke ngitho wa qualify for loan ngiyaqualify i-loan baba mama bese ngibuzela ukuthi mwangenza ukuthi wena uqualify for i-loan senza njani uzoyibhadala kanjani le mali izoba inkinga ke kuzobela ukuthi manje ngikhulume nabo malume or one of my relatives ukuthi siyenze mina ngibhadale yena kancane mina ngizothi bangiboleke bese ngiyabanikeza ngibabize ngibanika i-date yokuthi baze nini batho ba baholo ha le tshore le tshwantse le tseng affidavit le bo mama ke o angolo le nna hantlantle wa dumelana no tlwetsang ha ona bothata namalanga sura lawo malanga abhalwe lapho ukuthi mangaba kasiniki bathatha further steps amaphoyisa ngabo so ngothando yena njengosi ya sengiright akahamba sengiright angisamfuni kodwa into wrong ngabe uyathula uzigogo bethu uzithobe uzophathisa umuntu omdala nge-high la because of imikhuba yakho bangamameli wrong uvela usando hantlantle wena u gold digger kusa uyitshediswe go fela buta masisuka lana ngimthandi ngiyotshela le boyfriend nyana yakho ngizokubuyisela nje ndiwe ngikuthathe ngakhona ngiyomtshela ukuthi wena ulotyoliwe and uneyinkinga ozisela umama wakho ezokwazi ukuthi nayo uyifaka phezukwane uyangithola uyivume vele akabonisi ne-stress unalepilo ebatanga usihle pilo ha uyabata man makadliwanga yimali amalobolo musi and ngamtshela umama nabo malume ukuthi angimfundi lo muntu bangenisa ngenkani so kumele ngiyenzeni so why the time ba batla ana ujwetswa re tlotlisa malobolo wena o dumetse hobane di choices kwena nka bentse choices ngalelo langa lelo wasabuyisela ukuthi angimthanda kodwa ulotshela wahlala phansi wathi angimthanda bese babiza back sibanika amalobolo abo siphume kuwe bekajabule kabo ndadilo bekathi happy pretender bekabona inasinikisa happy yonke into ngoba amalobolo ngatshela yena sizwa kopa re malobola wa gutla o tla le mala my sis ke ntho o etsang we stop how hey guys ke a bona gore la tshepa go itse keng re ko family ya Qaba ene itse re fihla mona o suntsheditswe mahadi guys a abuti o blue ke motete se ka letsatsi la malobolo ntho bohloko gore nahana o sino ke bua so o sentsana a sa dula le boyfriend engwe guys e sharp ntho mara ka mo motho wa batho emetse malobolo a itsetso rena o ipetse msadi gante msadi o busy yena wa Galavanta guys ne kopa guys o itse keng ha re making sure ha o sa rate motho o skebe wa force ha re tloleng bofebe batho ba baholo ke a kopa ha re ke re phileng ka nnete ha o sa rate motho o ska dumela mahadi wa hae o ska dumela tšhelete o ska dumela eng ha re phileng ka peace while re le jwalo so re tlo saveya ene ke le rata kaofela guys so ntho tlo etsalang no re tsamaya le mama lo signa fela affidavit a ngolo ha ntla tlo ba patela jwang a ba settle date ke le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby